U reprezentativnoj stanci, a povodom obilježavanja 100. godišnjice kluba, Orijent je ugostio najočekivitiju momčad u ovome dijelu sezone, zagrebačku Lokomotivu. Iako se očekivao nastup Samira, pristojno popunjene tribine Krimeje ostale su skraćene za majstorije Brazilca. Pa dobro, dobio jedan udarac, se dobio jučer na treningu i ništa strašno, međutim procijenili smo da za njega bolje da odradi terapiju i 2 treninga nego da ga riskiramo nepotrebne ozljedama. Eto, to je jedini razlog. Očekivali smo ga, ja sam ga očekivao da znamo točno kako je stanju prije Gorice, ali nije bilo potrebe za riskiranje. Orijent je krenuo sjajno samoga početka, tako je Monjac u 8. minuti po desnoj strani sjajno proigrao obranu gostiju, vratio do Emanuela Črnka koji zabija za vodstvo domaćina. Do kraja poluvremena nije bilo izglednih prilika sa obje strane. Nakon odmora, Fausto Budićin mijenja gotovo pola momčadi što je jasno utjecao na ritam i tijek utakmice. No veseli činjenica da smo u drugom dijelu vidjeli kapetana Vedrana Gerca koji se vraća nakon ozljede. On je trebao dobiti veću minutažu, ali pošto da imao problema sa ozljedom zadnjih 15 dana, 20 dana, procijenili smo da mu optimalno odigra 25-30 minuta, dao je koliko je mogao, sad nam prestoji još tjedan dana da mu podignemo kapacitete i da dočeka još spremni utakmicu protiv Šibenika koja nam je puno bitnija nego ova prijateljska utakmica. Osim nekoliko izglednih prilika Lokosa, do kraja pogađaju Maružin te 2 puta Idrit Tuci. Sa zadovoljstvom smo prihvatili ovako jedan poziv Orijenta i odigrali jednu jako dobru utakmicu koja koristila, vjerujem, i Orijentu kao i nama. Imamo dosta igrača koji su pri reprezentacijama, tako da mislim da smo odigrali jednu dobru utakmicu. Unatoč očitoj razlici u kvaliteti ekipa, Fausto Budićin ističe zadovoljstvo svojom ekipom. To je bila prijateljska utakmica, mogu biti zadovoljan trudom, zalaganjem igrača. Mislim da je bila očita razlika u kvaliteti, ipak je Lokomotiva prvoligaška momčad i to dobra. Parirali smo dok smo mogli, imali smo dobar rezultat u prvom poluvremenu, onda u drugom poluvremenu nakon silnih zamjena se malo razvodnjala igra. Izgubili smo malo kompaktnosti u fazi obrane i nažalost ova naša lijeva strana je malo prečesto curila u zadnjih 15 minuta i protiv takvog protivnika ne možeš to dozvoliti i mislim da je na kraju Lokomotiva zasluženo pobjeda. Ekipa se fokusira na sljedećeg protivnika, prvoplasiranu momčad druge Hrvatske nogometne lige. Koncentrirani smo na rad na treninzima, moram reći da imamo dosta posla, pošto imamo određenih problema u igri, pogotovo u igri prema napred. Pokušavamo to ispraviti kroz treninge. Sad polako kako se bude približavala utakmica u subotu, prebacit ćemo fokus na protivnika i mislim da ćemo se dobro pripremiti na protivnika i uz malu dozu sportske sreće, ali ponavljam, sportsku sreću moraš zaslužiti na terenu jer ako imaš pravi pristup, jedino tako ti može lopta nekako vratiti kroz neku, po navodnicima, sreću. Tako da ponavljam, Šibenik težak ispit, dočekat ćemo ga spremni uz našu vjernu publiku i naš pravi pristup, nadamo se da ćemo osvojiti bodove. Ovo je bila sjajna uvertira za ogled sa Šibenikom koji nas očekuje u subotu s početkom u 16:30 na našoj Krimeji. Očekujemo vašu podršku crveno-bijelima.